Siguran sam da se svi sećate slučaja porodice Arsenijević, Živadinke i njenog sina Srećka, jer jednom kada ste vidjeli one slike i uslove u kojima žive, sigurna sam da ih više nikada nećete izbaciti iz glave. Živadinki je, nažalost, gore i njeno zdravstveno stanje je loše i vremena je sve manje. Zato vas molim da pomognemo ovu porodicu, jer blatna kuća koja prokišnjava bez krova, bez sudopere, bez kupatila, bez ičega najosnovnijeg što svi imamo, a sigurna sam da ne cenimo dovoljno, ne zaslužuje niko da živi tako. A pogotovo ne da nečija deca gledaju majku kako poslednje dane svog života tako provodi. Zato vas sve molim da pomognete koliko možete, jer će to njima mnogo značiti, kako bismo ih što pre smestili u topao dom,